Auta. U klasi 6 prvi je bio Vladan Sokić, drugi je bio Dragan Simić, a treći Svetislav Isakov iz Beogradske Zvezdare. Ovo je start treće trke, odnosno klase 1 do 1150 kubika, nacionalna klasa, to u pitanju su automobili Jugo 55. Branko Grizović, član Jugo Auta iz Beograda, sa 3 uzastopne pobede ove godine i sa jednim drugim mestom na ovoj istoj stazi na Beranovcu, učvrstio se na prvoj poziciji, tako da je praktično i obezbedio titulu i pre ove trke. Svoju šansu su ipak potražili Bruno Jovanović, član Jugo Auta iz Beograda, na drugoj poziciji u generalnom plasmanu sa 14 bodova i Dragan Nikolić, član Zastave Auta iz Kragujevca, sa 13 osvojenih bodova. Najbolju startnu poziciju na ovoj stazi imao je Branko Grizović sa rednim brojem 3, član Jugo Auta iz Beograda. Inače, on je pobedio u prve 3 trke u Novom Sadu, Kragujevcu i za veliku nagradu Čukarice. On je trku i poveo, a u stopu ga je pratio Dragan Zlatković iz Beogradske Čukarice, koji je startovao sa druge pozicije. Treće mesto držao je četvoroplasirani u generalnom plasmanu Radiša Žurka iz Zastave As iz Kragujevca. 7 krugova pre kraja došlo je do izmene u plasmanu. Prvo mesto i dalje držao Branko Grizović, ali je na drugo izbio Žarko Terzić, član Optime Modrić iz Beograda, a na trećem je bio Dragan Zlatković. Žestoka se borba vodila dakle za drugu i treću poziciju i to čak do poslednjeg kruga. I dok pratimo kadrove sa ove utrke, da kažemo da je propusna moć staze na Beranovcu iznosi 35 automobila i ovo je jedina trka na kojoj je nastupio maksimalni broj takmičara. Posebno je zanimljivo kada je vezano za ovu utrku istaći da je zaista dugo drugo mesto držao Zlatko Terzić, koji je zaista jedno vreme i pratio Branko Grizović u stopu. Međutim, u ciljnom pravcu pre poslednje krivine došlo je do guranja na stazi, to ćemo uskoro videti. Evo, upravo sledi kadar. Na svu sreću prošlo je bez nekih težih posledica. Vidimo Zlatka kako izlazi iz auta, a Branko Grizović je još jednom suvereno pobedio. Kažemo, došlo je do guranja na stazi i tog momenta na drugoj poziciji je bio, samo trenutak, Bruno Jovanović iz Jugo Auta, dok je treće mesto osvojio Živan Zaković, član Vive Sport iz Beograda. Čujemo dakle šta je rekao Branko Grizović.